Ndiko libuwa bakadzoba uthajelesa mafhungo pano kha Belran News Channel na mafhungo ane vhakhwabalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Ngudo ya dzitshaka yo bvisela khagala uri u bviswa ṋanga dza tshugulu zwa ita uri hu fhungudzee u zwimiwa lusiyo mulayoni ha dzenedzi phukha dzine dza khou fhela. Ezwi zwo ḓisendeka nga tsenguluso ya data u bva kha vhugalaphukha vhuṱuku ha 40 vhu wanalaho kha dzingu ḽa vhugalaphukha vhuhulwane ha Baulo. Data yo kuvhanganyiwa vhukati ha ṅwaha wa 2017 na ṅwaha wa 2023. Zwitshayo zwo ralo, u zwimiwa tshugulu tshi pikwaho u bvisa ṋanga ndi khaedu khulwane kha tshaka ṱhanu dza dzenedzi phukha. Vhaṋe vha vhugalaphukha vhuṱuku ho gudiwaho vho shumisa masheleni a linganaho rannda dza biḽioni nthihi hu itela u lwa na zwiito zwa u zwimiwa ha tshugulu u bva nga ṅwaha wa 2017 u swika nga ṅwaha wa 2021. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Nelson Mandela yo gandiswa kha dzhenala ya Science. Vhasedzulusi vha ri mufhiso wo kalulaho, gomelelo na mililo ya ḓaka ndi maṅwe a masiandaitwa a kilima yo kalulaho ane a ḓo engedzea kha miṅwaha ya 10 i ḓaho. Vho shumisa modele wa u vumba vhumatshelo malugana masiandaitwa a tshanduko ya kilima. Tsedzuluso yo gandiswa kha dzhenala ine ya vha ya Earth Future. Ri bvela phanḓa na mafhungo nga u lavhelesa ḽine ḽa ri sa tshipiḓa tsha u pembela ṅwedzi wa vhaswa. Dzangano ḽi sa shumeliho malamba non-profit organisation ḽine ḽa vhidzwa upfhi Mphahlele Homecoming, ḽine tshipikwa tshaḽo havha u maanḓafhadza vhaswa nga pfunzo, ḽi ri zwiṅwe zwe ḽa ḓivhudza zwone ndi u fhelisa vhushayi zwihulwanesa vhuponi ha mahayani. Mutumbuli wa dzangano iḽi Vho Moeletsi Mapheto vha ri vho no ḓi swikelela zwinzhi nahone nga thikhedzo u bva kha vhane vha khou tou ḓiṋekedzela u thusa hu vhona uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi khou tshimbila nga ngona. Vho Mapheto vha ri ḽo no ḓi shandukisa vhunzhi ha matshilo a vhaswa vhane vha bva miṱani ine a i ḓi koni. I think our hope really for Mphahlele Homecoming going forward is really just to get the community involved. This is not a one person's organization. If we can get as many people as possible being involved, doing the best that they can with the little that they have, that would just really take this organization to the next level. Vhadzulapo vha Malamulele fhano vunoni ḽa Limpopo vho sumbedza u takadziwa nga thikhedzo ye vha ḓo i ṋewa nga miraḓo ya mapholisa ya zwine vha khou ṱoḓa hu tshi thomiwa tshiimiswa tshine tsha ḓo thusa u lwa na zwiito zwa vhutshinyi vhuponi havho, Community Policing Forum. Miraḓo ya vhadzulapo zwi katelavho na zwiṅwe zwiimiswa zwo fhambanaho hafho vhuponi hu tshi katelavho na Gogo Association vha vho fara muṱangano ano mafhelo a vhege kha muvhundu wa Gumbani. Vho kwamavho na fhungo ḽe a ḓo vhulaiwa vhaaluwa vhavhili vha maḓuvha kana kha maḓuvha o fhelaho. Vhadzulapo vha ri vha khou ṱoḓa uri vha thusane na mapholisa u fhelisa zwiito izwo zwa vhutshinyi. Muambeli wa vhadzulapo Vho Bishop Baloyi vha ṱalutshedza. Call to the police that they must revisit the issues of sector policing within the Malamulele West area because they feel that the sector policing stayed. Now, in response, the team said that they are going to respond urgently and also to beef up the manpower at the Mulamula satellite police station, which will serve a population of more than 200,000 people in Malamulele West of the Kones Chabane municipality. Mathina muthetshelesi kha vha bvele phanḓa na u ri tevhelela kha zwileludzi zwa vhudavhidzani Spotify, Twitter, TikTok, YouTube kana u tou ri founela kha nomboro ya luṱingo ya 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi ane nda ḓo vha vhuyela nao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Awangani zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belran Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi vho anganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belranbrands.co.za. Belran Brands ndi vhahadzimiswa vha masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.